أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد Hamdi kerama razvišeme gospodare Allahe ko astoriamen, uputiamen, bare blagodatja ni'ametja dingamen. Salavatem selamim inşallah kamaroman do peygamberi o Muhammedi aleyhi salatu wassalam, lesiri familija, ehli bejti, leseram Allah, kolasini malije takvalije, ulajtano ashabija, emsalma mušakula katrudinen, pe znači o Kur'anu suneti tanin ki praksa, džiko jomu qiyameti koboron kao men kaderi, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalin kodini. Gledajte počminaje derseja, dova ka Allah i ka čera Allah za uđelte vodhari, umare prhalengani Palestina, koja je ta netao sao strane napadime, tao zulumčarija, ali Allah je solo pomoštano, pašemo, Allah je se rize nejaka vol, pa Allah je mulina, okolo sve dunja na klete primiljen ki peste sa šehidija, okolo su ačila Allah je te delin sa dorim snaga, te nastavi nenakva ono život okova ačilo. Amen. Završijam Allah je se rizenea suratul Fatiha, emavilam, džiki dujto sura Allah je se rizenea ka počina suratul Beqara. A suratul Beqara, ojtani pralalen medinsko sura, pa mi inšallahu ta'ala anglalko svakojeg sura tek huva, ek kratko uvod lata kakera. Pa je suratul Beqara, ojtani medinsko sura, so značenje objavini kaj, ani Medina. Mojtani objavini pali hijđra, kojeg baro vremensko periodi. Lakir je objavo, traja cela dežbeš subhanallah. Dežbeš je sura Beqara objavi salidi e pejgamberes alaihi selam, taro aviba je pejgamberesoro znači ki Medina, pa sađi ko oprosno hađi, a kaja sura u periodi lakoro tar objaviba traija. Emo ashabija, baša kaja sura, ki sura Beqara, on bari pažnja posvetijehem dije akala surake. O Omeri radijallahu ta'ala anhu, a kaja sura haladen siklilo dešu duj ber subhanallah. Dešu duj ber šo Omeri radijallahu ta'ala anhu, suratul Beqara siklilo. A kad završija je sura, činja deva. Ila men, Allah se rezeneje, se amen nadam, kad završina kaja sura, što je neko amen da barem bakre kačina, kaj ofadil. Sopene afadil. Inša Allah. Te javne dživdeći tegani. A o Omeresoro čavo, o Abdullah ibn Omer, ova kaja sura, subhanallah, isto siklilo of to berš. Kad penar kala berša, ko zomon na kavje, ko sikluje be akala sura, koro, na misli naka on subhanallah štije late sikljonga, pa sporo lakoro sikluje be ki go dipam tingela na, nego on siklilela do bor berš, se bepi kaj trudije te svatinemna te razuminemna. Ovo je od cili, znači, taro siklujba je sura koro. Ema kaja sura, lakiri odlika, lakiri vrednostani budbari, moja stari PM pomini razna teme, to je stani late nalazinen pe. Pa taro teme, kola pominen pe Andreja ni suratul Beqara, anguni butitani, oji potvrdini, sura Beqara, potvrdini kaj tano u Kur'ani, taro Allahi azza wa jalla. Dujto pomini različita vrste manuša. Različita kategorije manušen pomini znači Andre, pomimoj znači ki suratul Beqara. Pa oj pomini eminen, oj pomini emunafiken, emoj pomini kafiren. Trito tema su anlate nalazil peli so pomil pe ki suratul Beqara, pominena pe o ehlul kitabije.
posebno znači o Jevreja. Šta to tema koja pomini pe Allahte, ta je propisija, fikska propisija, ne kola kerena najbud astarena tefena tan tarumanuša, o fikska propisja kola odnosjena pe komanuša, hem ki islamsko države. Hem pan što guti sostara kja sura kerela lafi, tano ira i bako Allah, manu što ponizno nelijan do Allah azza wa jelle, hem ko kraja dova oles Allah azza wa jelle. Pa vakir jameni kaj ta nekja sura, medinsko sura. A medinsko sura, tamo svakojeg sura koja objavisadili pali hijra. Znači palo momenti saro pejgamberi kelja hijra, mukla je Meka, cidinga od rumo premali Medina, sad ki sura računi pe medinsko sura, pa makar te oveo nesave ajete ili pa sura objavi Mekaj, ani Meka. Znači o periodi računi basoro te perelki kategorija tari medinsko sura, perela taro momenti kada o pejgamberi kelja hijra, mukla je Meka, alani Medina. Pa čak hem ako desindjola ne save ajetea ti objavinen pe ani Meka. Pa je kolendar tamo, subhanahu wa ta'ala, azza već pali hijra objavin jani Meka, tamo ajeti neni penđa duka Allah je plan, el jevme ekmeltu lekum dinekum, kada ora sam so, ine poprosto, znači kada Allah je deseva kedja, a gdje so, tumaro dinu potpunik, jumem zadovoljno sjum, tumaro dini to vel o islamu. Ako objavimo kaj, poprosno hađ. Uzalki Meka, Avrijal dan, Avrijal je Medina. Ama računi pe medinsko, so se objavimo i tano, so vakerja, pali hijra. Hem većina o ajetija so je objavime ani Meka, uglavnom o ajetija kola je tamo objavime ani Meka, počmine na kakva način. Ja ejuhen nas. O tumen manušaljen, koji sa ko način počmini Allah azza wa jalla. Sebe pikaj o mekanska ajetija, o ajetija tari Meka, olaj manušen vikinena o tevhidi, te verunem ko Allahi, kaj nan javerde o silnesteneli, o la ilaha illa Allah vikini, o mekanska ajetija je manušen. Antegan o Allahi obratini pe kase, sa je manušen. Dok, za razlika o medinska ajetija, o Allahi ka počmini averčani, ki aver forma, ko te kavakeri, ja ejuhelledine amenu. O tumen kola so verujnena. Pa kad to Allahi obratini pe, mu'minenge. Saravakiru ibn Mesud, Allah je zadovoljno lea to vel, kad godo Allahi ko Kur'ani počmini nesava ajetiva kerin doj, ja ejuhelledine amenu, spreminen šukartu mareka nate šunen, se avela ili naredba taro Allahi kola je naredini pe nešto te kere, ili avela zabrana kola je nešto zabranini pe tuke te kere. Pa kad to Allah azza wa jalla obratini pe ki Medina kase, ki Medina kase obratini pa Allahi, mu'minengi. To su uglavnom većina ajeti ako la počpina ja ejuhelledine amenu, obratini pa Allahi mu'minengi kola itane ki Medina mu'minja. Ama dikena kao subhanallah, samo pristupu Allahi azza wa jalla sile subhanallah. Sara avela tukio Allah. Samo pristup ko pirerobi. Ja ejuhelledine amenu, o tumen kola solženinena. A šajate vakerin ka verčano Allah. Agar, hem cehennemi te namandla. Šajala gar vallahi trakke. Šajja. Ama vikini tu ama najšu žana ve. A od ova savana mu'min. O tu koja so inan mu'mini koja so tus koja so veruna ko Allah azza wa jalla. Diken sao pristupu Allah i sile ko pire robija. Pa ko Allah je gar obratini pe manušenge, sar bi onda i tola pučiva, sar bi onda omanušava na nem tu obratinen pe pire gospodare se subhanallah. Pa ja ejuhelledine amenu, otmen koja su vjerujnena, tamo poziv ki Medina,
mu'minenge. Co se mu'minenge? Co su uglavnom od te kerova pelafi taro propisija, za razlika taro mekanska ajetija, od te majbud kerova pelafi tari akida, neli o imani te zoravio kumanušikane kalbija, vikiba ko la ilaha illallah, ko tevhidi, pomiba o sudnju dive, verujba kileste, i tako dalje. Pa koje sa kojeg zoravo temeli, tega ni zgrada gradini pe mazdela pe taro propisija. A o propisija i ta nephalalen pobuvli, pobari oblast tari akida. O propisija lakiri oblast, ta ni pobarijem pobuvli tari akida. A kada je tamo otemeljitele so zoralo, to jeste akida, kada je tani zorali, upreznači je zgrada, to jeste zgrada taro propisija na smetini, ko zagotovo buvlijem bari. Ama kada je tele otemelji problemi, uprešete kere su mangja, vodoj tamo sam bela i divišete pere. A otemelja kate, sini pekaje. Kakva mekanska ajetija, ko to Allah vikine narodo, ko tevhidi, ko imani, ki akida, ispravno verujba. To je tamo temelj. A o propisija o Allahi, mu'minengi objavini kaj, ani Medina. Wakeri o Ibn al-Arabi, ama kva nav šujen sigurno, ama na o Ibn Arabi, kas o alimija ili o velikanja taru umeti ili kijele kaj tamo murted odpadniku taru dini, nego Ibn al-Arabi mislini pe koje Ebu Bekr el-Maliki, ovna čaje dunja panševu sarandu trito hijđarsko berš, hemo misile piro penđardo tefsiri. Koja vikini pe ahkamu il-Kur'an, hemo vtano ujedno halalen o šeho taro imam Kurtubi. من كراو براو تفسير تارو إمام قرطبي كما أبو بكر المالكي يومينه شيخ تارو إمام قرطبي znači na dova isto dova Ibn Arabi Sufi ole znači na koristina sa dokaze molina pominaja hemo maruša tromale te koristini niti te pomini osim te pomine a ja su kao upozorinje manušen kileste role o alimija sa proglasili kaj tamo znači odpadniku taro dini. Pa o Ibn al-Arabi al-Maliki, to jest Ebu Bekr al-Malik, vakeli, ki sura al-Beqara, isi 1000 naredbe, ki sura al-Beqara, isi 1000 zabrane, ki sura Beqara, isi 1000 propisija, ki sura Beqara, isi 1000 haberija. To jest vesti, obaveština meno Allahi, taro neli anglau su desin jape su isi, haberi dela min taro saudo. Bilježeni imam Tirmizi, ko piro Sunen, kao pejgamber alihi salam, jek dive spreminjaje vojska te bičalla neni. A banglali te bičalleno pejgamberi tilojem učela, ko so tu mendar džanel taro Kur'an. Pa znam učet jama nuširakan, spremini vojska te bičalleno. A banglal te bičalen kod drumo pučela, hajte di ka tu mendar ko sođa taru Kur'ana. Pa svako je klendar pom ja sođaja taru Kur'ana. Ava maškar lendi ja mini pe ekterno, huma me džanavo doa, hem džanava je sura El-Beqara. Pa je rinjao pejgamberi ima kerbjare se, tu kao ve lengoro predvodniko. Tu kao ve lenge so, lengoro vođa subhana. O pejgamberi postavija kad eterne, te ovel vođa lengoro ki vojska, samo se vypikaj džajilja, so suratul Beqara, su samo manjela katate si kavi pe subhanallah, ko boli vrednost akala surako. Beližinu imam Ahmed kopiro musned, beližinu imam muslim da kopiro sahih, taro Ebu Hureyre radallahu ta'ala, kao Rasul alihi salatu wasalam, akedja, la teđa'alu bujutekum meqabir, فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. No pejgamberi makeren tumare kera sar kuburija, sar kaburija, sar mezarija, sar grobija,
Se punou šeitani na šela taroker, ano kova uku ini pe sura El-Beqara. Subhanallah. Pa manjel zaštita i kereske, da ne potreba te vikine imamen, šeleren, dervišen, te ukujnen, te džilaben, te roven, te pištinen, dove te čeren. Ovo kolendar kova znači ko piroker suratul Beqara ka ukujnen. Evo pejgamber alaihi salam halalem često džaja ka ja suratul Beqara tu ukujnen. Pa keri o Huzeife, ashabi, Allah izadonulea to vel, lumuzalo pejgamberima, či lumuzalo leste je krat, ko namazi zajedno leate këldina. Po pejgamberi počmijatu u kujini suratul Beqara. Ukuja do borbut, ka je mejano mande misliju, ket kare se popinda ajeti a kačo. Aba na čilo, nastavija dalje te kero. Pa ukuja, pa misliju mano mande ajde kačo, ke da kare se uđi ko šela ajetija. Pa kad resla ko šela ajetija nastavija, pa onda tu ukujinel. Pa hajde prema ukuja, mislim kad kao di ko šelu pinda, o te kačovel. Aba ni tega ni načilo. Nastavim ja ima lođiko dušela ajetija tari suratul Beqara. Prema načilo sađina završija. A kad završija je sura Beqara, mislima kanaka džal ko ruku. Penula upočmija suratul Nisa. Prema hajde mislim kaj ko ukujnijek pinda etijem kačo, ukuja. Ona kaže opindale sad ji pošel, ema sad ja džina završim java cel. A palo su završini suratul Nisa, ona kana mislim ka džab ko ruku, počmija suratul Ali Imran. Em sakava koje je krekati. Sakava koje je krekati. Ma kvaj tamo je recepti, baš u imami, koja mangela te i krovtaru mihrabi, te noviši imani, svojem te kerel, samo hari poputer te produžine namazea. Ek trin štar dilim. Pa tek sad kanakja. Mangea više te novi imami, na mangea više te krovangao, ek trin štar dve, probi na kva recepti, hendi znači sad ka završine. Emo ashabija da subhanallah, kad bi počminen halalen nesave sura, sa kota bijati sineden, ne bi činavelma, džina završinelma džiko kraj. Egal savi sura. Nema veze savi sura. Počmijala, džalala ke džiko kraj. Naprekidinila. A moja pegdive o Muaze bin Džebel. Ovi ne subhanallah isto je imami uzal ko džamije, uzalo pegambere sere džamije, ani Medina neli. Toma pali jacija palo su završija i pejgambera ali salatu wasalam plani ja jacije, ja pe znači ko piru narode ma čilotna ko namazim počmija lente predvodim. Palo su kuja ko namazi Allahu akbar u kuja suratul Fatiha hem počmin ja elif lam mim. A palal ko safi ine beduini ko samo su šunja elif lam mim prekedjao namazi kilo na manglate kaldini. Su se džaja, on, kad počminena od tena čul, ano kad počmijeli flamim, o fensurna ale qavmi kafirin budur. Dici vole se budur. Jo, palo su šulja eli flamim, čina gena mazea i kilo odhat, hem čak što više žalim jape ko pejgambera i selam. Leserun jape ba čakava. Pa suneš, ama velo pejgamberi ko Muaz. Ela o Muaz, zarem tu len proverinea, zarem tu dikjanin goro sabori, eđe ma tesoro. Ma kva ponovijali se neko borputija. Neko borputija ponovija. To jest, navarelo nuște probino saborije na rodosoro, eđe ma tesoro, kola pao reste căldinena. Si tu manušaneni, kola ked mukjanen ko mihrabi, muk su kujnena bud. Nego vallahi ondena korkori pe zori teroreni. O bešela ko mihrabi, hem učini korkori pez dikela znači ti kali asmi. Pa ukujnje kajeti, pa ukujnje duito puti, pa ukujnje trito puti. Pa džala hari, pa palima palali rani. Aj problem. Čak subhanallah, kaja verzija kerende ki suratul Fatiha. A ki suratul Fatiha na ne ponovima. O ajetija, čak je gdeo taro alimijava kerena gjara.
koji ka ponovini e sura Fatiha ko namazi, je soro batil, navredim, neispravno kao sura. Je gde u tavarime, je to nekakva mišljenja. So se tu nam dužno, nam borđi kojeg rekati tu koji neko bor. Ha je, ka je ti, je taro, kari sure tu, ka nam borđi po 10 puta te ponovine. Pa ponovino prva jeti, pa ponovino duito, pa ponovino trito, efta puta ponovijam celo sura. Allah je rabi. Znači, na ne ponovimo, na ni iraiba, osim normalno, kada odvaj tamo potreba, manuš ne vazduh, činavi patirini. Ne to nešto ja verujem. A o manuš namerno te kerovalo. Te trudini pe, te rovelem, koji pesko doate čil, vaj tamo musi peti. Rat tu ke dugačko, neli, tarija, cijačko, sabahi, tu te kere. Manušen ki džamija nukrahati, subhanallah. Manušavena ki džamija so umorna, činde, neko sigari, neko si ne potreba, neko je puro, neko je slabo. Manuš, borđitan te skratinem te lokari. So manušavena ki džamija so se pravati. To se ti neno rahat luku. Ana paripa. Si tu manušava, Allah je bisave. Ali onako udaraj džamija kojem šunela koji imam Allah, ke šunele perle se muka vallahi. Pelo pišvani su alo ki džamija. Su džamija su tabijati. Ki smisla su produžine namaze, kjela paripa znači narodosi. Subhanallah, vallahi šunduma kva baš u Ramazani. Je pravo, kje ko Ramazan. Ko Ramazanja kva često desingojna je sapke, ne li su se avena minge phala dural dan, pa avena musafir, i onda mu kjalen. Je sapke slučaja najbudu sam pe Ramazanes. Pa kjer je pravo, Allahi ko se Ramazani, ko vitr. O imami ko mihrabi edova, saran du 5 minuti a jaru kuinga. U kuinga. Ma kjer balangjam te džaki seđda tma wallahi, ter non jeme vas našti magyar te džak. A jahar pe nuki seđda. Saran du 5 minuti, subhanallah. Saran du 5 minuti. Pegambere se kunu dova. Kubor traja, savi dova sine, subhanallah. Savi dova be saran du 5 minuta ek saati. Vajtano preteriba, wallahi. Vajtano mučineja je narodu. Šaj zamislim tu de atmosfera ki džamija. Gužva, tati paste, gimeo safija, je kuze. Tu te beše ko prem te vas ta jarti kerek sati. I onda Allahu akbar, sav Allahu akbar, kaj kad džapi se o manuša gahar pelu tebe subhanu. Pa je tamo, znači, problemi. Po ashabija halale makerge, koji ka siklol e sura el-Beqar, hem e sura al-Imran, kad jedde fi a'yunina. Koji ka siklola kala duj sure ashabija makerge, oftano baro ko amare jaka. Subhanallah. Pa koja kaja sahabengoro, baro sine svako je koja šaja kaja sura tu kujnel, ki godite si kjola, sura el-Beqara, em sura al-Imran. Ma kaja sura je sila neko bor pire odlike vrednostija, taro dovaj tano so anilate i tano so o ajeti, ajetul kursija koja je tano najveličanstveno ajeti, anilate i tano pa ne 13 ajeti, a ne koja je tane bud vredna, taro lillahi ma fi semavat, džitele znači fensurna alel qavmil kafirin, hem pomini pe e suratul Beqara zajedno e sura al-Imran. Koja je tane lakere odlikija. Akit kava ta'alam, Allah se rezene, dike suratul Imran, kad ti si pa najbudi te pomini pe tari vrednost, a kava sura kira, odlaka mu ka inša Allah za pokasno. Em pomini peda e suratul Beqara maškao seba tival. A seba tival ulajtane efta bare sure kolege pejgamberi alaihi salatu wasalam akerga. Men ehade السبع الأول فهو خبر. Koji ka ela kala efta angune sure, to jest koji ka siklone, koji ka svatine, koji ka razumini lingoro značaj, ka neki praksa normalno, ne li? Oftano habr. A habr tamo manuštano najbare alinje, subhanallah. Efta angune sure koji ka siklone. Tano bare, tari suratul Beqara, pa efta sure gen napala,
ciklon, anen, razumi, tu si ja ne baro alimi spano. Ja nektaro bare učenjakija. Sebepi o propisi, o poruke, kola itane Andreano kija sura. Naravno, kaljanava keraka no manuš, na neo cilji, samo akala je ta sura ambune, telelte siklolte čitini, proučini, a ver deo taro Kur'ani te zapostavili su. Na, kalja samo vakera, magate si kava, ki vrednost akala sura kiri, znači kola tar la fikera. Nemi sa člomen pandahari je odolazao šinen čalu ta'ala, sad su pomigao neli ki suratul Fatiha la kere anava, hema kaya sura je sila neko bor anava. Anguno anav je suratul Beqara i sila da anav fustatul Kur'an. Ojtani okrovo, okulmi, taro Kur'ani, to je star štiti. Dujto senamul Kur'an. Sa'ala taro ibn Mesud, akva značini o vrhuncu taro Kur'anu. Trito, Ezahravani ili Ezahravejni. Duj sure kulan peste i sile nuri. To jeste sura Al-Beqara hem, sura Al-Imran, Allah dujtane agar dinde nengere anava. A ne sad učenjaki ala kerena kajtane vikime akaljana venca, Ezahravani sebe pikajan anlende i si bud propisije. Si je deo ta alimija, znači vakerena. Takva bi olamenge halalinje kratko uvod koja kaja veličanstvene sura, kad te Allah esere izenea ka čova, pa na verku ko Allah i te dijamen snagen takati, dalje ka nastavina, onim sa steku sabari, Allah te delpin sa pe khairi, wa afiru zavana, alhamdulillahi rabbil alamin.